Assalamu alaikum ардактуу Кошкардын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 2021-жылдын 3-февралы биз Ноокат борбордук мал базарында турабыз. Бүгүнкү баалар кандай? Биздин канал менен чогуу акырына чейин көрүңүздөр. Видео жаккан болсо лайк басып бөлүшүп коесуздар. Анда эмесе чыгарылышыбызды баштадык. Мына өзүңүздөр көрүп, байкап тургандай эле аябай көп кирип жатат малдар. Элдердин саны да көп кирип атат. Баалар кандай болот? Чогуу көрүңүздөр, чогуу көрөбүз. Мына базардын сыртындагы биринчи ушул койдон баштадык бүгүнкү чыгарылышыбызды. 13 000 сом баа берип жатышат экен ушуга. Кысыр кой экен. Бул ургач турпак 25 000 сомго алыныптыр. Бул да баа болуп жатат. Унажын экен. Канча берип атасыз? 41 000 сом. Ушул унажынга 41 000 сом баа берип жатышат базардын сыртында. Канча бердим? 41. Таран таксыр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз базардын ичине дагы кирип калдык. Суукка, ушундай ызгарга карабастан элдердин саны аябай көп экен бүгүн. Базар кызуу башталып калыптыр. Канча? Азыр 100 000, эми 120 000. Ya bular aytır. 100 000 deyt, men 75 000 so'm pul berdim. 75 000 ene balaga. Torpa urgaç. Urgaç torpagı menен. Kısır. Kısır eкен да. 75 nak berip atasiz. 75 000 baa berip atat eкен ушул. Ene bala uyga. Uy өзү кысыр экен. Ургачы torpagı менен. Бул саанын жаш торпогу менен эркек бургачы торпогу. Эркек торпогу менен. Канчаны тууган? Мына экинчи торпог, мына. Экинчиби? Сүтү кандай сүтү? Сүтү жакшы, коюк сүтү бар, каймактуу. 5-6 литр. 5-6 литр sütü var eкен uydun. 90 000 kemi var dediniz. 90 000 som kemi var dedi bu soğan uydu. Olaligi. Tizilgen Rossiyskiy uylar turat Ноокат mal bazarında. Bunun arasında уже ertemenen satılganda var eken uşul. Torpaq menen mi bu? O erkek torpağı. Erkek torpaq menen eken 108 000 somga satılıptır bazardan. Taң erте. Қалғандары боз кунажындар экен, мындай еттүү чоң порода, Герофорд породасындагы кунажындар уйлар экен. 100 000 сомдон кеми бар деди. Бардыгы боз дейт. Bu birinci tuğma eкен эмне ола? Birinci tuğmagın ajın eкен. Ушундай уй издегендерге 100 000 сомдон жакшы эле кеми барбы? Kemi var. Номерди айтып коюң. Ушундай уй издегендер чалсын. Köp münüm o, maloşni mallar ham var, bardığıdan var. Бардыгынан бар, сизге чалып байланыша берет. Сүрөттөрүн таштай бересиз WhatsApp'tan. Taşa oramız. Номерди айтың анда. 0755 meni. 0755 менен 30 10 30. 30 номер менен байлансаңыздар болот экен. Hazır жаңы туqqanda Бул жерде сүттүү уй кириптир, торпогу менен. Канчаны тууган уй? 3-4. Пародасы кандай чоң уй экен. Өзүнүн эле уйлардан. Желини чоң экен, а? Күчтүү уйлардан булай. Сүттүү уй экени байкалып көрүнүп турса керек. Мындай эле. Өзү дагы семиз. Канча сүт берет эми? 10 үстү. 10 литрден көп сүт берет экен. Торпогу да жакшы экен. Жакында эле тууган окшойт. 3 күн болду. 3 күн. Өзүңүздүн эле уй. 100гө бербедиңизби? 100 000 сомго берилбептир ушул уй. Сааны, сүттүү уй издегендерге.
Ушундай сааны сабы сүтүн ичем дегендерге номерин калтырып өтөм несинин 0772 менен 62 35 86 номери менен байланышып баасыны келишип алыңыздар. 150 миң сом деди баасын. 100 миң сомго берилбептир. Бул жерде дагы чоң сүт уй көрүнөт, чоң уй турат. Бул тууралуу да маалымат алабыз. Мына алдына да келдик уйдун. Баасы канча экен бул уйдун? 150 деп. 150. Бишкек Арлатау сүт багытындагы. Сүт проводасында ургачуу торпогу. Канча литр сүтү бар азыр ушул турушта? 15 литр азыр ушул турушта берет. 15 литр ушул турушта сүтү бар экен уйдун. Желини чоң, өзү дагы чоң уй экен. Канчаны тууган уй эми? 15. 3 айлык, 3-чү торпогу 3 айлык болду. Канчага бербедиңиз эми? Чоң уй, сүттүү уй издегендерге ээсинин номерин дагы калтырып өтөм. Жакшы уйлардын номерлерин алып кой деп көбүңүздөр сурап атасыздар. Жакшы, сүттүү, күчтүү уйлардын номерлерин, ээсинин номерлерин калтырып өтүп атабыз. Номерди айтыңыз. 0554 менен 40 60 62 номери 67 экен. 40 62 67 а? 40 60 67 номери менен байланышсаңыздар болот. Адрести берем. 150 миң сом деди уйдун баасына. 15 литр сүтү бар деди. Базарда ушул уй дагы баа болуп жатат. 100 миң сом учурда баа берип жатышат. Бооз уй экен. Эми бука базарга келип калдык. Букалардын катарына келип калдык. Мына букалардын күчтүүсү, еттүүсү баа болуп жатат. Алды 130 миң сом баа берип жатышат ушул букага. Кара, бука сатылды. 58 миң сомго сатылыптыр ушул азыр. Ноокат мал базарына мындай цементал Россиядан алып келинген. Канча баш дедиңиз бу жерде? 8 баш. 8 баш. 45 миңден кем бар дедиңиз. Баасыны 45 миң сомдон кеми бар деди ээси. Az кайсы баа болду ата ошондо? Urgaçsız vardı satılıp gitti. Кара менен ошолбу? Канча болду ата экөөнө? Bittasi 38, bittasi 39 kilo. 38-39 миң. Daha barбы жок булардан үйдө? Үйдө барбы? Ургач түгөдүбү? Urgaç tutuyor. Ушундай өспүрүм Россиядан алып келинген өспүрүм торпокторду сурагандарга ээсинин номерин айтып өтөмүн. Байланышып, өзүнөн дагы ала бересиздер, көбүңүздөр жазып жатасыздар, российскийлеринен тарт деп. Номериңизди айтып коюң. 58 10 10 65. 558 менен 10 10 61 номери менен ээси менен байланышсаңыздар болот. Сементал, Герефорд аралаш экен булар. Uyda la yutib ketgandim. Мына өспүрүм эркек букалар. Канчага? 39 ушул алындыбы? 39 миң сомго бул карасы алыныптыр. Мунусу 41ге алынды. Ичине пайда берсе сатылат кайра эле. Ичине пайда берсе сатылат дедим да. Бул тизилген букалардын баалары 60 миң сом кеми бар деди. Канчадан берип атат эми? Мына ушу канчага берилбеди чекедегиз? Жуунабы 92 миң сомго. Эки кара 92 миң сомго жууна берилбептир ушулар. 1000 сомго алынып кетти мына. Бул торпок 38 миң сомго алыптыр эркек торпокту. Булардын да баасын билебиз. Бул баасы канча экен мунун? Bası 88 alın. Экөө 88геби? 44 миң сомдон болуп калыптырдан да. 44 миң сомдон туура келиптир. 88 миң сомго алыныптыр ошондо. Кайра эле сатылабы булар? Бул эркек торпоктордун да баасын билебиз. Канчадан эми булар? Колго тиер жери. İçinesi 37 bin kam var, çoğu 42 bin kam var. 37 миң кеми бар. Мунусу 42 миң сом кеми бар экен.
Bul erkek törpoktorun babalarını bilemiz. Kançadan eken bular ya? Buna kaşkası kança eken? Şu görünen otko birinci ele gözgü. 36 milyon. 36 min. Tiyeri mi? Bularça? Na karaça? 39'dan mı? 39 min somdan dedim. Bağlardı salıştırыңızдар, görüңүздөр. Жылыш барбы, кымбатпы, арзанбы эски жылга караганда? Комментарий жазып калтырып коюңуздар. Ала буканын баасы канча экен? Valla bu kadının bakar 45 bin. 45 min. Bu жанында турган кичинерагынынча? Bununki 40 bin. 40 min som. Alаны канчага бербедиңиz? 41'ge? 41 min somго берилбептир ошондо. Эми биз мына букалардын катарынан кунажындардын катарына өттүк. Кунажынды канча деп атасыз муну? 50. Канчага бербедиңиз? 49габы? Айтканыңызга 1000 сом эле жетпептир го, э? 50 миң магазин сенабы? Магазин сен агандан да. Бул кунажындардын да бааларын билебиз. Бул кунажындын баасы канча экен сарынын? 50 миң сом кеми бар экен. Бул деле 50 миң сом. Канчага берилбеди эми ушулар? 46'dan 46 миң сомдон берилбептир мына. Бул Кашка кунажындын да баасын билебиз. Кунажындар канчадан экен? 50'ten. Bu Кашка канчага берилбеди? 48'ge. Жетип эле каптыр айтылган мына. 48 миң сомго бербедик деди буну. Бул эми бир аз кичинерак кунажындар ургачы. Канчадан булардын баалары? 105 bin deyapmiz uçağın. 35'te. Üçöөнү 35 миңденби? 105 миң сом деп атабыз деди üçöөнү. Канчага келди? 100'ge 1000 som koy ver deydi. 99 миң сом бердиби? 100'гө 1000 сом коюп бер деди, бербедик деди üçöөнү. Булардын да баасын билип кетебиз. Канчадан экен бул ургач торпоктор? Juğuna 75 деп атабыз. Жууна 75, канчага берилбеди ошондо? 66'ga suraldı. 66'ga берилбеди жууна. 33'төн туура келип турду ошондун ар бирине. 33 миң сомдон берилбептир ошондо базарда. Мына базардагы 15 миңби ушул? Же берилбеди 15ге? Эркекпи? Эркек торпок эң кичине базардагы эркек торпок 15 миң сомго берилбеди деди. Булчу булар дагы эркекпи? Bunlar 22'den veriliyor. 22'den. Narkı kичинеси анда? Urgaç ol 17'ge ver. 17'ge berilbedi. Bir de eli okşayt erkek urgaçı bağlar hazır ha torpaktorun. Sındırak mı? Bidine kara ogandan da. Rusya torpak kança oltat? Ha? Juna mı? Şunu tartıp nemeye YouTube'a girgizörecek. Kançaga berilbedi şökü? 70'ge. 35'ten geldi be. 35 bin somdan berbedik dedi Rusya torpakta. Bulan tartıp taşlançı. Yaman. Bu mal bazarda takşalık bolgan okşaysın ökü ama alsatı verip. Muna bazardan en kichine torpaktor uşular eken bugün. Erkek burgaçı bu torpaktor? Erkekler. Bağları kanday oldu en kichine torpaktorun bağları? 23, 25, 28. 23, 25, 28. Bu alıngan bağlar bu. Satıla durgan magazin sen akırkı berile turgan bağız. Satıldı azı mına. Kançaga satıldı aytıp koysun. Mına kançaga satıldı. Kaçka satıldı? 19,5. 19.500'ge ketip duruşul. Sakası bolsa ele boldu da. Ayt kanal. Oş Kovar YouTube kanalı. Emi bulardın dağı bağlarını bilip ketebiz. Bular erkek burgaçı mı? Erkek narkıs urgaç. Urgaçının bağısı kança urgaç torpaktın? 35 kemi var. 35 kemi var. Bularça erkek torpaktor? 32'den kemi var. 32'den kançadan berilbedi em? 29'dan verildi. 29'dan berilbedi uşular. 29 ming somdan berilbeptir uşular. Bu 26 ming som bağı olup jatat. Urgaç torpak biken ha? Urgaç torpaka 26 ming som bağı berip jatat bazarda. Bular da erkek torpaktor eken kançadan berilbedi uşular? 35'ten geldi mi 35'ten? 35 ming somdan berilbeptir uşuların bağlar. Bul jerde gozuluu koylar turat. Koy bazarga öttük. Gozuluu koylar kançadan eken em? 16'dan. Kançadan? 16'dan. Kançadan geldi bu kozular? Erkek burgaçı kozulары?
Төртөө 51 миң сомго берилбедиби? Экөөнүн козусу бар экен, экөө боозбу ошондо? Бооз. Экөө бооз экен. Мына төртөө 51 миң сомго барды, турушуна берилбептир. Экөөнүн козусу бар, экөө бооз экен да ошондо. Экөө бооз, чоң койлор экен. Койлор экен. Бу козунун баасы канча экен козунун? Kозunun bazı 7.000 Эркек бургачыбы? Булчу? Бу жаман арык го бу. 7.000 bulam. Булам 7 миң. Эркек бургачыбы? Эркек экен. Гаңгир баш бекен бу. Айлан баш экен. Бул жерде бооз чоң койлор турат. 12 миң сомдон турушуна бербедиңизби? 12 миң сомдон бербедик деди абам. Бургачы койлорду. Кой канча? Ha? 8,5 erkek burgaçı bu. Burgaçı. Kançaga berbedin? 7,5. 7,5'a berbedin mi? Oy molla des. Çok veresin değil mi? Kançaga beresin? 8,5 boluşu bu. Müyizi var. Arkardan kaçkan bu. Müyizi var. Qozu qochqorlar baası 10 ming so'mdan qanchadan berbedingiz shularni? 9 mingdan berilmedi. 9 ming so'mdan berilibdir o'shanda bozorda. Bozordagi Derski tak ekan bu. Qancha bo'ldi shul? 18 mi? 18 ming chavlov. Koyular. Ha, qo'ylov. Urug'ni qolintir teke Derski ekan. Yemi buna qo'zi qochqorlar Tojikistondan olib kelingan. Qo'zi qochqorlarni ko'rsataylik, mana quyruqli qochqorlar ekan. Ko'ringizlar, jaqsa esi bilan baylanishasizlar. Qaysi жазgı qo'zilar o'shanda? Jazdagi qo'zilar ekan. Ba'lari qanchadan bo'ldi bular? 30-25. Qizisi berilgan ba'lari. Berilganlar 25-29 mingdan. 25 mingdan 30 ming so'mga chayin berilibdi-da. Buni ham nega olishibdi ko'pchilik ellar? Urug'ni qavi. Parodas qanday o'qiladi Tojikiston? Gisarmi? Toza emasmi bular? Toza gisarlar. Buna gisar qo'zilarni izlaganlarga buna quyruqlari yaxshi ekan. Bordig'i jash qo'zilar, ha? Bordig'i jash erkek qo'zilar. Shunday qo'zilarni izlasangizlar, esini nomerini qoldirib o'taman. Dag'i bormi? Dag'i keladi? Qalğanı akırkıları qaldı uşular. Akırkıları qaldır. Esinin nomerini qaldırıp ötsök. 0771 menen 45 88 58 nomeri menen baylansanızlar bola turmatı görүүчүлөр. Müyizi barı da var eken, müyizi joğu da var eken. Bir ösele okşaytı müyizüsü, bir ösele eken müyizüsü. Qo'zi qo'chqorlar turatna. Qanchadan ekan ham? Qancha so'mdan qancha so'mga cheyinkilar turadi bu yerda? Yerdami? 10 ming so'mdan 15 ming so'mga turadi. Na cho'ng 15 ming o'xshaydi-da. Ha, cho'ng 10 ming 15 ming. So'yishqa. Na naraqdagılarchi. Qandashga qarab. Tandashqa qarab. Tandashqa yettusuna, quyruq tusuna qarab ketaveradi ekan-da. Etli mana. Ular etdilari va cho'ng 15 ming o'shanda bular. Qolgani 10 mingdan boshtalib 15 ming so'mga cheyinki so'yishlar ekan. 10 mingdan 15 ming so'mga cheyin dedi shularni. So'yish bolarini izlaganlarga. Mana hurmatli ko'ruvchilar, bozor qiziqlanib chatat, kommentariy qoldirib yozib qo'yingizlar. Like bosib qo'yingizlar, videoni bo'lishib, salomatda qolingizlar.